Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Jari Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Colek. Bonus. Diskon. Red. Colek mah. Colek. Nah, ini pakai minyak biasa, minyak sayur ya, bukan minyak dragon. Yang dicolek panas, bukan. Nah, ini sayur merek apa aja bebas. Colek mak. Nah, beliau umurnya 87 tahun ya? Iya. 87 tahun. Hah? 77? 87? 77. Kurang berarti. Colek mak. Colek. Bonus. Diskon. Nangis gak apa-apa. Nangis aja. Loh, apa ketawa karena betah. Dia buat hiburan. Lihat apa YouTube saya. Official Mustika Cijago. Nggak tahu ketemunya di situ deh. Buka aja, banyak tuh lucu-lucu. Colek mak. Colek. Bonus. Cici maning, hiji deui. Once again. Colek. Colek lagi mak. Bonus. Diskon. Timbang dicolek. Red. Hoak kali ini mah, hoak, bohongan ini mah. Ya. Bohong ini mah. Allahu Akbar. Red. Ya, lurusin lagi. Lurusin, dorong, ayo, hup. Dorong. Bisa, belum? Oke. Nah, jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.